Jingpule nagi kam jong ki apostol kelenong kabasau kadakot iway hadu kadar. Kadba u Petrus bat u Yohanes kidang kren hau upat ba kilingdo urang ba jong ke temple bat ki sadusi kilawan syaki. Kila sngodom namar ba kita ki apostol kila pen bena ba u Jisu ula mi bat na kata kadaw kila hikai ya kejing ni pat na ki bayam. Kumta kila kem yaki pat kila set yaki habindi hadu kum lasyai na marba kala jadmir artan. Henry bun kila yosngo ya kukubor kila ngeng bat la jandan hadu san hajar ngut kirang ba. Kum lasyai kirang ba ju kitemen kisan bat kistat ain kila yerlum lang ha Jerusalem. Kila yakindu ya ulingdo rangba u Anas, bat ya u Caiaphas, ya u Yohanes, ya u Alexander, bat ya kiwaypan kiba haying hasem jong ulingdo rangba. Kila penyeng ya ki apostol Ahmad jongki, bat kila kili yaki. Da kabor ayu ni ha kakerteng jongno, pila le ya kane. Te u Petrus, ubala dabda umensim bukhuj, ula jubab yaki, ko nong sensyar jong upat ba, pat ko temen kosan. Jar ubam sya skor ya kaba uta unong yithu lupa uong, unsya pendu khot na pedeng upat ba. Kinong yithu lupa baro kiba lakren, nadu usamwel, ter kilapin bena ya kijingjia jong kini kijuk menta. Pilong ki khun jong kito kinong yithu lupa, bad jong kejutang kabaw Blei, ula yate bad kikpa jongki. Haba ula ong ha u Abraham. Da ki khun kiksiu jongpi, ngan kirku, ya ki bad benriu baro jong kaprtei. Te kumta u Blei ula jiet, bad ula pa ya u shakri jong u, hapi ningkong ban kirku, ya pi da kabapen pai, ya pi baro na kalenti basniu jong pi. Ka ktien jong utrai. Kasam shispa kapra kadakod iway hadu at, sao bat arpo ar hadu arpo hinyo. Tu ainu yaw try na ba ulong ubaha, na ba kajing i jung u kane junom. Do gipad Israel kinong, kajing i jung u kane junom. Do gitu kibating purom ya utray kinong, kajing i jung u kane junom. Umaw ya uba kinong te kila kentan, ula kila long penban umaw dong. Kane kalong kajing le utray, kaba ikala ha ikmat jungi. Kane kalong kasngi ba utray hi ulat haw, do ngin ya risa, pat ngin ya kemen haga. Ngi kerpat ya me atray, do palat im yagi. Ngi kerpat ya me atray, do ay bangin nang manbha. Suk uta ubawandrong ha kakerteng utray, ngi kerku yapi na kaying utray uday ublay, ujing shisha jungi. Yawan procession batla kitnat ging, syakmat hadu kireng keduan. Ka gospel katkum uyo anes pakuy kilenong kaba arpuway, kadukod iway hadu hatsaw. Hadin kani u Jisu ula pen i yala de sashisin ha kisenran ju u ha keduriaw Tiberias. Kalajia kumne u Simon Petrus u Thomas balakod Didymus u Nathaniel u do uba nakana ha Galili. Kikun u Zebedi at sa armut kiway pat kisenran u Jisu kila yadon lang. U Simon Petrus u laong ha kiway pat ngan litong dok ha, ngiru ngin yawan lang, kila yaong hau. Kumta kila yalain, bat kila kiu ha kaling Henry, baro shinid kim siyamngat ay. Habala mi kasngi u Jisu, ula yeng harut kaduriaw.
Henry kisenran kimshem ithu pauday ujisu. De ulaong haki paralog pimpat ngat kila jubab yu em ulaong haki bread ya gajar shapam kamon jong kaling pat pin ngat kumta kila bread ya gajar shata pat kimshem la tanshu yaka na marba langan bunthan kidok ha usenran uba ujisu ui ulaong ha u Petrus uday ukenrat haba u Simon Petrus ulayos ngo baday ukenrat ula sempiar yaradi da kajan namar ula limbon ban ula ringko hapo kiwaypat kisenran kilawan ha kaling kiatan ya kajar kabadap da kidokha kimshem da jengay na ringko tangkumba arspa fru anda kila poy ha ringko kila yoi kading renga ha kaba lasang dokha bat ladan kendiat ukfu tiu jisu ulaong haki wanra katu katni kidokha babhi dangat u Simon Petrus ula lecha kaling bat ula ring yaka jar sharingko shistai kidokha he shispa sanfo lightly baro watla kibun kata kajar kamshem prat satya ujisu laong haki ali yabam omdon manu na kisenran ubanud kali yu me ue namar kite baday utray kumda ujisu ulalen la shimyo fu bat ula ay haki ulali kumju ya kidokha kani kasien kabalay bau jisu ula pen ithu yalade haki senran anda ula mipat na ki bayam ka gospel jong utray